The caution ewo NDC ni chama Wuntumi abrabom sisi ya for now. Chama Wuntumi spiritually yedi biko jaila undi 1 year. Osambe back. Sunsun no chama Wuntumi eda so enjoy ewo na hindi akoyo. Obi owo ani bia me. The esili su ya honam asem keke. Said nipa behu se emra eda Ghana. Ye jeri no 1 month. 1 month ni ndo bebe fi ye jeli no 1 week ni ndo bebe fi ye jeli ni 3 days ni ndo bebe fi ye jeli no 1 day ni ndo bebe fi we ye sunsuma asem na me ama because me be uridi enye ne na monitor asem saba me monitor na spirit enye physical enti omo kasa ni nyina hwe honam asem na omo de kasa but ye monitor e wo sunsuma fam because abrebi ya sunsum komo eni sunsuma na motu ana prophet jataba mitu MPP party no mo fa hwe hu enti plabra mo mra wo so kakra so what ya say no mo fa package wo mo things mo share down fa hwe hu aye se omunya aye friend say omunya power na MPP fo no omunya so ye yan nkrofo okay so what ya say omunya power mo fa hwe nya hwe hu enti tam mo ni be bo mo so na bibi di omunya aye sa mo life wa no always we call na ko pimu e chairman Wuntumi efia ne yere ne mba na busu ya wo nyina abotu ne nyina ene ensem a ekoso e de fa chairman Wuntumi ho ena mo from ebi pa e chese e bejele no ebi ka se o chairman Wuntumi ko pimu ojila obewu ene ade sansemi enam so amabusu ya no abotu ye pa ene mensa akatu mi ra ye ba bidin komo ne ebisa se e de ena sunsun from ekoso e de fa nsemi a ekoso afi pra eno me ya na mo monte so asofo bi adome NPP party no say ena enume kura isiti me se wo beno kam ho na enko sumira wona fe ma na kwaba na yefa yekomo no enhwehwe so ati se mi nyaba nyamiado boko na so nyamiada o me ho ade yede nyamiase na say ne ekoso e wo chama Wuntumi afamu eni yoko ho sensem ama ena monte so bi se o chairman e bejeli no ibi kura be hyen komo abon se ye deli chama Wuntumi a anhwe ye okwafiase a won sign emba obi free ne ekoso so wo hwe sunsun a say ne te na afie ntoso yangobo nshira wa hema bichia watiefo ne obi a wo hwe ye bia ne wadwuma yefo nyina te sunsun afamu na wo kan ne ya asema meka kakra because asema ne baaya no mi monitor asema no e wo sunsun afam hwa asema ne din ya boho mpae kobofo dem ye frɛ bofo because sankrofo we nyina eye mpanifo e wo mani MPP NDC eye ye nyina ye party enti de ekoso no e wo NDC ni chama Wuntumi abrabom sisi ya for now. Chama Wuntumi spiritually yedi biko jaila undi 1 year. Osambe back. Obi fije osamba back. Na eze ne air trend wo media no se wo kwa obi wu na nya sale. Evident. Sunsun no chama Wuntumi eda so enjoy e wo na hindi akoyo. Spiritually obi owo ani bia me. The esili su ya honam asem keke said nipa behu se emra eda Ghana said nipa behu se Ghana ha untimi nye bibia emfa wo hundi empo woye bibi na yehwe na yente ase yetimi fraw abusaw eno ye honam asem eno na ye koso chema untimi ni NDC fo ntem no ba sunsum chema untimi da so tena konwa so ye jeri no 1 month ni ndo bebe fi ye jeli no 1 week ni ndo bebe fi ye jeli ni 3 days ni ndo bebe fi ye jeli no 1 day ni ndo bebe fi we ye sunsuma asem na me ama because me be uridi enye ne na monitor asem saba me monitor na spirit enye physical enti omo kasa ni nyina hwe honam asem na omo de kasa but ye monitor e wo sunsuma fam because abrebi ya sunsum komo eni sunsuma na motu ana prophet jataba mitu Odi for ebeto media no success of beni be se wadome NPP party ama ne ekoso wo mu nyina ayi wono na hye kira wo ye Saturday se party no eba bibu me misa se nyame nipa ba akofo betimi asore
say obe put stop to a political party kese to say NPP ama ne ekoso sakasaka etimi asimu a sunsuma fam no ho ye ka bi covenant covenant ya apam ebi asa spiritual man ya o kana asemi ebi a na one party ni wo sunsum apam bi wo omo wo covenant bi wo ana ebi a ba ko abusu ba ko busu esese no me ye ba ba ko so so what you say enti nipa ba ko betimi adome the whole nation o mani mu nipa ba ko betimi adome ni nyina ayonkofa ana eda Ghana any sa spiritual man ntem eninti no betimi anya ho advantage adome ebia oman se ayonkofa bia na obi antem a ana ntokwa bia nso ma omontema wantwi wanchi bia mantema e de odome a enka eje se yawudie bi aba eje se asem bi aba enti se nipa no te se me ameno wonam yi na sebe kafrache me na mehwa nopa me na mehwa wabia me na mehwa nodo bibia ya sam to a me na meko na se waye bibi na mampe na wantimi ehu kwan a obefa so a na me bekasa na me bie ma no ka bibia o life betimi asese kodudo enti se nipa no sa nipa na sebe ebia party ni nanya no se party ni free so o mafom na de a o muntimi tutu anamo nkopa na cho enye sa ne nomye ne betimi aye adwuma e betimi aye adwuma kom eye easy because of apama eda omo no ne ntamu nti ana betimi gina so aye sa nti sa apam ye ni ho de a fine but apam bi ho ana bibi akoso e wo sunsun wi ase de a e de ase party ni turu mi ka kopa ne cho odifo se hwe NPP party a abra wo mo share o thank you to ase ye see o thank you to na sin to ko epeja ye between honorable Ken and abronye no ho sense bebre o mu fi thank you to yi ba ye Chema Wuntumi de be bo mu NPP party ne party ketwa o mu ye party o mu lawyers kuku da me ade enti asem ye tu Chema Wuntumi na ka ye asem ketwa bi e de NPP party se bo mu di ne show ama Chema Wuntumi fi na so di 7 days e wo ho e betumi aba se party no ne sofo ne kan ye wo hwe sunsun mu a eno mi bia ka NPP party ne nta se ne wo mu ye bia ya na agye nsem de ama wo anka utimi bo sofo ni din a ka me ka asem bi e wo Chema Wuntumi da wo da mu 7 days na sofo no nso maka ade bi abata ba ba di no ntimi mo nti ye mfa ho no nto nche na ye nko bibi foforo so odifo ne na 7 days na wo ka senka e wo Chema Wuntumi 7 days no kodi mu e di nti na man kodi mu 7 days ye so mo ye hwehwe mu hu na mafem ye mo ye hwehwe mu nti e bi ansem de doso ana mo ye mu hwehwe mu nti ye ene ye misa se ka se enome a odifo de ne enome de ya na ye yawudie se yawudie ba ni pema ana otobi yes enti nyankopon wo bo soro ba asase kora imbere bi so ya ono nipa nya plabra yawudie eba ne mu ama na dumi nipa enti ye kanome a so obi ne wonam na se okutawa na ase bibia bebre kutu bia efri ni side na eba na oya de na wa hu hawa wo besi a wo be ko nipa na ase akosere na otimi kese enti obia ne timi dumi ana obia timi dumi obia timi dumi because Bible account was say techerema ye didi enkyere ene mokuno sa techerema na no ayedi shira sa techerema yeso ye dodome enti obia timi dumi akola timi dumi pani timi dumi akokora timi obia timi dumi because ye techerema no power wo mu dadada o kan some 8 na power e wo mu dadada enti obia timi dumi odifo Bible say enumi a enni na so enye adwuma enti ebia ye wa hei na obi bia yira na wo pai se wa de ayira na odi yawudi ade na ayira no yawudi akwa kobutua ebia na ye wo dem hini na ne ne fa ya sangu me na odo be be ye adwuma de ofa ye no so owo Libya so ofa ye se oye den se oni dem ha wa dome enti de ofa ye no me ne be kono so okay enti se wo bi fum
na ye domain na no meaning na obetimi anya tumi bi a te se wo ye tumi we obi a wafon amaya bo ne duane anya na ya domain na anya no wo ba wani mu a obetimi aya ma no me defri ne so a eje so ko nipa na domain no me de na me ntimi nya nipa na wo fon no eje so de achewa ansa watimi aya de ama na chewo ansa na nipa no etimi se me de achewo eno na ebetimi aye hu bibi se nipa ne mfa nchewa de na me ko he menim hwe ya me so fu bi obedada obi ana sunsum nipa bi obedada so obeboa obeisa no me ne firo ka kire nsa spiritual zoom line so boa. Okay, to say do me obi a na asofo ni bi ka say ya bo odua kra abra me da no eno anya dwuma dabi no me ye wo ho eyade ayi na eno kra no so obi dome ho ma me ka asem we okay so obi dome ho na nipa ne triase a eso ko panicho because me ni obi a waye made so atiase eno kra ma no me no kame domain kura anka me gidi se sa mere nka bi a wase kekena me ye no ame ma me empire ni nyina de o ye futu wo bom pa ye se onipa wo solitia empire no onyankopon ma ne ntwa me ne bofo am de ne ye adwuma ensum ne tiko so lucky onnam kwa ho sa ana bibi kukuru no enye pole ne si wo ne so de ne sa so mu na nkoka obofo man ka wan sori bi but eno oko edifuo bi ho a omo starting sunsun nyuma no ache nti say edifuo no o manim eche me oho no timi wura e but o wura hokora no omo ka kire de yere so me pama cho ansa no matimi anje yes ansa no matimi je nti no me ye de odome no ono na be ko ne nchen na odi ache wo ansa no bi betimi aboa aboa odifo bi bisa we fi se NPP party no ye ka se enu me so fo fi se so fo be ka no me nsem ya se no me nsem do be chi kra ye ka se wo nsem ne ade nyina e de NPP fo NPP party no mo fa hwe hu enti plabra mo mla wo mo so kakra so what ya se no mo fa package wo mo things o mo hye da fa hwe hu aye se omunya aye friend say omunya power na NPP fo no omunya so ye yan nkrofo okay so what ya say omunya power o mo fa hwe nya hwe o enti tam o mani ba bo mo ho so na bibi di omunya aye sa o mo life wa no aye o mo life o mo wo mu anu tam o mani ba bo mo ho so no na me o ma asai ansa no ma sa keka no ma bomu sa ansa no ba benya pa o munya nya pa no mo ra sa fi but NDC for ntesa and this what is odefo ebi afi na obi show wati Jataba empire onim se ne eti onim ade kodipo nti se ne obi ka se Jataba empire eye de ya be ka na se empire ne de e ya hindie empire ya hindie ye dihire e wo nyame mu ana ye no ahindie bebre nso e hye yase ye ya asore ye control wiase nti obi ka se empire ya hindie na ye ya hindie no e wo nyankopon mu ene asofo no ya ene wo how we ne da so abra ya bodu ya kra abra uti ate kra bi besi so Jataba empire e de ne bi ba ha de na wo ye de na butim dia bo adasa Jataba empire de ka sunsun sem de a ye ka sunsun sem de a I think say best ye ka sunsun sem ye ka sunsun sem ye make no so tiase ye ka spiritual side de em famfa ye feature because ye empire ni no obi a obibi o obi a dibibi ye empire ni nya me nko na me lead wo mu bebre wo mu omukuta bibi o mo de support mo ana me empire bebre ya ahemfo bebre ya ahemo mu di ade e wa kuropon Kumase Accra baby bebre omo ya ahemfo but me na me sa control obi e ba nso a obi ade ne dom ana eba omo nyina wo empire nim ana me lead wo mu enti obi a wo ne bobre ti obi a wo bibi wo ni mu enti ye ka sunsum asem de ye famfa ye empire ha
Enfam faha menim de me ba be kanya fra be ka se wo problem abra wo problem masa ye empire ne de ye de no magufo ye spiritual side de men ko so wo pese wo hunu sunsun na wo di sunsun ho adanse ye na wo nanto wo sunsun ma wan ka so obi ba wo hu nipa ne se wo ye red wo ye black ya Elioma yetimi ye doso ye empire ne nya se bra na ye moa wo ya boa na nkasa no ye sama obibi ma wukuta ema wutimi de e protect ho eye de yesesa wo ye bia de fresika de fre djuma ye empire ne se bra ya boa ko na bibi sa da bi oba bibi betena wo mu ema wo de control family ema wo family asefo nyina e be ye nkurumdiyefo ye empire no ase ye no odifo ye nyini ya ye ba asori ayekom ye hu ya ye din say Pentecost Presby Methodist ne ade no sunsum sam se ne wo kan nanka entesa iti se wo kan ye sunsum sam de ye fanfa ye ficha obi bi sa se ne sunsum sam no eye de ya if say ye de Christopher dem say asori ya wo ye pa ye de ho ahwe nyamensa ye dwuma ne ye kwa nyame ahwe madwuma no tumbo ma ye anka no ano no bambo bi o de ama ya sre bambo e musen ka wi iti se wo ka se wo ye de ne bagu fom sunsum sam a enya konfose now me catch ro ade Solomon ye ya beti bi gina uni books ahodo Solomon timi kan e de fra ofo me kan na mutu a Moses that crowd wo beba no ene wa ma with spiritual side intimi mfa won ko ho bebre ka wo ba with spiritual side and ka me kira wo say Moses Moses otimi kuta abo adwane na wakuta snap no de akọ altar so akọ ye adwuma ne nyame akasa ena wa ma ho ntimi pese me du begura ho ye na ya tena se ne ye huru se ye ya anointing oil na ye no ye free se we problem we nya anointing oil problem ye wo problem abefa anointing oil ana ye wo problem esesa wo bensunsun soro sofo te se me okay na me mfa anointing oil na all the universe metimi afre wo mo no metimi aya ade de ama na aboa ti enye bibia na ye di bibi solve enye bibia na ye fasting enye bibia na ye mpaibo na men kan kiro obi abompai for 40 years so bompai bi mewrade ni ho enam sunsum nyuma a wanyan kan mpaibo no hunti oso nsum awrade bi enti nipa bebregu asore dem bompai kwa asore but every month bia nipa be 4 5 etimi wu asore dem ho ma yekosi o mo enti hwe na wo ka wo Pentecost ni wo place bi na wo ka fine a day and a month nipa dodo se ne etimi yi asore dem wo si but kosunsun sorry asore dem na be si nipa ma me jani pani abro en kanen tete no ana nipa ehunu tumi e hyenyankopon somnase but en de nipa ehunu nyamesum sikiti wum but just say ye hunu ne ntem ba afre ne ye hunu say eye sei ne womu enti yakotu ade no ana ye de bu amanfo enti obi obaba bia so nya ne fa ahodie o ye me bompa ye me twa me bompa ye a he wo beda nya brewa na okutapoma na kapre wonye bi ntu botom ye maame no ye Presby Pentecost ne matters ni ade ye maame no wo mu wo hiem but ne ye hu wo hiem because ye hunu say ye de bofo ye adwuma odifo abra o kan se Moses ba ye ukro na Moses ti fa nyantwie national mo de ko altar so ne ade sabre na Kristo ba ye abra Kristo ba ye a wo ko no se o ko na wo nya ye nyanka obema ho konko titafo no na aba na so ka me se ene sunsun sorry mo ye am se o obofo am de ne ye adwuma obofo am de bia so ne bofo di enye bibi na muri nyamesoma kata so na mo de kire na Kristo no hwan ya Kristo no ani nyankopon na Yesu no so no hwan ya ono ani nyankopon na nyame no ono ani Yesu na ana Yesu no bo obetu sunsun nyuma Yesu ba wo se enyema dada ni nyina atwi wantimi ankasa no madada atwi mo oba ye no obehye Old Testament no obehye ne kana wa mesen no wa megu no okay enti anya ono no ba ye oka se coins ne sika no wanti ne daso kaiser ade na chese mo ye de fa kaiser de man na mo fa urade so de ye de enye Jesus enye wo Kristo no obeka asa enti ono wa metetu sunsun semase obehye mu kina se de amanfo mmere ono no obeka se ye hwe tete atempon no ne ye de na ye mfa so na aboaye
enti obi a odada obi aboa wan hwe ya obetena adwuma ni ma na obi aba o hwe se de wo bo ho modern na wa no prepare te se akọ no wan hwe obekọ ni kuromu na odu picture akọ na wakọsa wase agu ho efiri Wuntumi mba adwuma be na wo behu no enti wo de ye tena ho na kase Kristo bae na denden obi be dane ade tia because ewiase se wodi agro na wama na ntintimfuma mpesunsum sorry bi ana sunsum sorry sofo onimfo bi anso mu a obi betu ade so yempo ye sorry tia ye ho ne ye ho obi pese okum ni nua me wu ni ba bi amanfo de mewura eso still di mi wura pe ne bepi still di mi wura pe ne bepi because omo de me nam no omo level ne enume enye sanka ye dafom dadada enti sunsum dwuma de e wo ho efom adwuma wo ho sacrifice wo ho te me twagan mi twa nantwie mi twa buburo mi twa dabo mi twa nkokọ me yesunsum dwuma me fra bofo me fra hoho me fra ndua me fra nsuo me fra me adwuma me yedi me nipa no adwuma bi wo a me mfa bofo fita anye o me de bofo kokọ na bofo tuntum obaye ne quick de ama me ma me nka bi nkyiro se wo bi ekum wo ne yede waba me nkyai me mfa koma bofo fita be de ne be ma bofo tuntum na me kum ne ntama firo na wo nya wa yare sa na wakwa ye wadwuma etimi nti na bitirima den enti e ba spiritual se wo pese wo dani obi na de ne chika fom obo wa memo wa ye mmere enti na ye empire na pagya sa no enti na obi a wo bibi woni mo de bo empire no ho bai enti ya ha se Wuntumi wura ha aha Wuntumi ntra ha sunsun sam na me no wo ka o wada musie pe ba to ka kire se asade ye di nyame bi akata ye di nyame bi akata de ye so ye buo nipa enna me busa wo se de omo so omo de omo ye ni nyame kan na wo ka no adenti na every month bia yesie funu be 30 nyankopon boye ba se yemewu oni fo se wo wo de kanipa wo kanipa bra ba won a eni kwan se wo di 30 years ya wu o she was 70 column to go in ana oni pa wa hye wo di ama wo na wo 35 ye kosia so wo kan wa bra ba won me de me church me sie funu da past 15 years I'm started spiritual with me sie funu da sa so ne se nipa nyina hwehwe no mo kono mbobo mo ho atwa e wo Jataba empire me yesusum so fu me fa we trust do agro no sacrifice no glory the catch odi fo wo ka se wo si wo twa dwan wo twa dabo wo twa buburo we no nyina na me kan ifi se nyame som na ye kyerɛkyerɛ ye se ye nyine no me ka se ye nyam me se meti he bi etiefo a ehwe me no wo mo na me bisa mo se obi wo a wo hwe wo te se wo ka se wo twa buburo wo twa be ka se ene papa enye akonfosem sunsun sori asofo ye ne mo aben me bisa se mo so mo nyame ana abofo na mo so me bisa obi aya e bofo se wo ka se kwa kwa mo fo mi no se bofo fita ena bofo tuntun enti hwan na sunsun sori sofo mo so mo ye sum twedi ampo nyankopɔ wa wona mo ne yama bofo je se woni mo bofo enti wo bra fa nkɔhye banfo bia wo fie wo bofo na woni mo no ka woni mo bofo sisi ya ka wo be nka be fra wo bofo se nipa na me kɔ no wono kura no ye den ka bofo be ka kyerɛ wo ba se bi be kumo wo se wo be yere wo se wo be ye de wa ba se wo be ye interview obi a wo bofo turu bofo ansa na woni nyankopɔn anya contact turu bofo ansa na wodi all the universe na anya contact enti woni bofo ebede na wasoma no enti ye soma bofo ma ne kɔ e ma ne kɔ pharmacy ba ye kyerɛ bofo so onye sei na bofo aye sei se me ka se me yusu bofo tuntum yusu bofo yes adwuma na me yenye ni nyina me de ma bofo fitaa adwuma bi o ye de ma bofo fitaa na odi edurunyama hwiehwie ho ansa na watam de yakɔ ana adwuma bi o a me de ma bofo tuntum obeye adwuma ne ntantem de ama nipa na ma nipa me ka se bofo tuntum a me ka se bofo tuntum no enkokum obi ana wonko se obi ana eye sikaduro enye sa na me kyerɛ me pese me kyerɛ se ahonhoma nyankopɔn bo mo ba wiase nyina obetimi de aye adwuma ba je se onkoto wo mo nipa obetimi akoto ana sunsuma obetimi akoto no ye Awurade but ahunhuma woni nyina nyame nsa no body obomaye hunu hawa no mo be nante a ehia wo da wo nkyere wo da but onkoto wo so da enno na members na ehunu bi ntem asofo ni nim asofo ndi di yi na members ni gu aso de ma no mo bre
enti enne na mema ba na meme kire me mesese da bi o saa obo ade ma yetumi na hunu na ye hunu enti enne mo nyina mo mra Jataba empire Jataba so ye na ye ntimi mu amne ye kire mo kwan na asofo no ehunu ye ana mo de di ye na aka mo ana no mu puba na me kire mo ana obi anso ehu eto no Ode for ye de enkomo ni AC mi misa ne krakra se NPP amane ko enkomo ye de hyase wo ya ye bo ne de ro bi e twen wo media so se NPP wo bi didi ehim ni ade wo de wo se unhu wo bia e wo bi party wa musa me sa questions no e wo sa owo bia asem sa afi na wo musa me dia wa wo se party ni mu no challenges wo enti se oban sere na da wase no se wo mie mu ye dia e de obi be mie ni de no de atewo de atofo so wo na mu endi wo mu de bia se wo mia oban sere no mu dia me se obi bete oban sere aye dey entu wo ho a na wo mia oban sere mu se ye nyankopon a mie mu yie se ye duro nso a na wo mia mu yie enye se obi de boro wo de so a waso be dey e be ye hye odi for ne krakra ane krakra ne se onipa bi a pese wo bobra e wa asase we so mesrew edi ka pebambo na afedie onipa bi a wo pese wo nso wonye sika no mesrew hwehwe sunsun sorefo ana sunsun sore sofo Jataba na yemoa odi for ka se NPP party no ne e kwaso se obi wo a wo bansiri bi da wase na wunnie mu yie na wunnie aha etimi bisa se wo betimi adwane akọ difo bi ho nyame ni pe bi ho se wuti wo betimi adwane aba wo fi se spirit na se levels wo mte bia obi wo party ni bansiri da na sene de ba ono ne level no wo fo e bia na difo no wo ko no the levels wo betimi adwane akọ no na wonya wo ji ana mami ka be njiro juju pass juju but juju don't pass God. Juju pass juju. Sa wo so nim baabi a obi nim baabi kya wo. Ba so obi so nim baabi na onim awurade a awurade ne konka ne nyina. Odifo ne memi sa we se NPP party no edwane to nyame ni pebi efi se so pedi bi se wadome party no enti wo mate ne sei so wo dwane to nyame ni papofra ne mo odu wo sonson no a the level wo sora o mbetime nya wo je ana. So for pedi no dom party no se party no if odome party no se party ni free so de ka party ni nko ne nkyeye no mo ne nko kasa na bibia nwie peye but o mo fa kire so mo ko ba bia emfa emfa me na wafo me fa pacho bra me a o so de pacho kwa akoma me papa na de pacho kwa akoma me maame ana de pacho kwa akoma me ba enyo mo na wafo mo me na woni menya asem nti sa wo be free say sa wo pamacho na se mentie dia ana wo betimi akome papa na me maame ho e dia kwakoto ne no ma ba na ebi o magine mu na ebi o masra ma ebi o manim failure na se o mo wo mi nti ebi ana me de ya chew enti wontimi mfa kire nko ba bia kopem se wa bere wo ho ase na wo hu say sa spiritual man no mo ma yenko ne yenko pa na chew ebi nso anipa nso ebi akoma ye de o kwa akopa acho no just say ya nanim ofere say okwa akopa acho the phone says soon from levels enti say bia meti ye me level of form and na me say madomi di pass mesi se nipa na madomi ndwane ko bia ne level so chen mo sunsun wa wonti emfa o amofe emfa sa tam na wo ni me won hyehyeye no ana me bo sa nipa no gina bankuma na wo gina nifa enti me ne wanya asama sa nipa no wo gina bankuma no wo gina nifa na wo beko baby a wo fa kwa chekere aboa no ho na be fa na wakosane no odifo me dase abusia yede to mirror na atwetwe empomo no message also with your comment we video na say e dey ma me na we subscribe to so e too much e ya kan na fa bell the kan so na be na upload it to mo when the first person ya wo sa e bi di kan akabi all the social media handles so too much GH go subscribe no like you share na we be so any be that good any macram